CM hi blackmail ani em ziak tu David Sailo kan ministry ron mek a hian langsar tak pahnih anoma langsar tak nam dang pakhat a awm bawk blackmail chanchin heti hian sarkar hlim khan soi awm to a dik thlap ti ero soi the ani lo kan CM hi a ko thu buai awangin a bank account kha khoi chet thei lowa hren ani a campaign na tur sum amamo si a puro bat ro moya poisa nuai za aman sakti in an soya oilo sham tum po in hun ron in her zela puro bat ro moya roi te tal kol dan en hian a oi om tarum rum mai nuai za man sak tu telaka tu mit meima veng lek lawa tal vela ngai chinila a in me veo do sin fin fia na mu mal om lo chuan a tham sak tu tan hian ol sam taka dot chiang kwanga in pu na ni huai sen taka ti thei ani nge ya ma se an chung te poisa a kol ti ko tina hriat sak ma khan campaign na sum mamo na sa tak nen bial thara asuwei boxi sarkar nuwa angam lo wala tonga all in all a chetla tu emo chet vel dana tang hi chuan tran puina sum fai adong nge yang ti rin ringot thi aswal lo ve thei tlat bok khaima o sarkar na siam matanga thani or aliam ti a dorpui multipurpose center nuai zanga chuang mana sak tur chu adu thala achalai vel turin CM a ngampa le ngen ngol takin adil ngala pek ngal mi ani ministry form nu a arut chuak lian masaber ani mai the sport department in district tin deuh tho a district sport complex bible chetel manga saktur thutiam zut chut an kut ben na po kum ni liam don don ni to lung phum phu manga hle a hei lo po ate na wa kut ben thlon na thlen tir tam ber an hial mai the aizol ti changtlun na tur liaw liawa central atanga sum bible chetel eng moza local aman na tur criteria som om sa vek sport lam tel hau lawa chuan tender som pali chua pasari chu sport atan bok deputy CM chan nge atang point anhuk chuak thei hei ba ka hian sarkar tu puang tu berang main ama aya senior le cabinet te makhalin party ayo ni om takin thu puan lama aka ang chakle a sum le pai thila ani le zual hetiang then khat chau tar langila pakhat na sky walk le roadway scandal arik lai khan mipui kan sa hle a anu loka kan don ruala dong sikim chuan sky walk lo tling takin an hong rup mai bok nen he thu buaya hian puro bat ro moya chuan tui real by election campaign na CBI an chuitir mai thei ti in asoi thlaroka CBI rima ra po kan hrezui lova investigating agency po nei lo lok a week ta ti vela kan koi tamai ni he pani na aizol DC office pui chu na satakina ka nga akan chan le thilom dan achang tu ten an soi jian ma in toy tar lama za som ko pariat document chu von that vek ani thu aron puang le thuai bok za som ko pariat hi fin fiana tak tak awm man lo pathum na ramri a kan buaya kan kong andanga kanin ka phiala chumi hnu a chuan CM chu soilo amo phurtu minister te film khur taka anche lain mipui du danin chin felani ta aron ti vele thuai ramri buaina chingfel tur hian ramri po soi kai phalovin do kana in biak na tran le mek chau ani a engtik lain nge alo chin fel man le te reng ni palina namru na chuan SCDP nuai thum te hi khoyami nge an semang ti te hi amol thak lutok eng aya nge kan sem lo wang keini chuan ati dan kan hria atirngot bok an sarkara tanga kumli liama po ati dan hria chuan cheng khat po an la sem lo nuai thum hi asoi ang nge ya ati dan hria a tun tram chunga an sem lo ani chuan mi pui hmun lia thena hmun thum mok hi mol ati zinga kanin khung khom mak nge yang pangana covid awanga health minister
mal tran tak maya a phet buai lain a department chan chu audit an han ti te thuta a changtu tan chuan alungoi thlak lo hle ang puro bat ro moya bok ron tong le in department dang po ata tola audit zel turani a ron ti thlale roka voin thlengin khatiang department dang audit chun zom kha kan hre to si lo parukna nula rem siami olympian chu a phu ang nge in leng pui airport a ron ra ma havin na thatak officer na pek ani thu te in mun pek ani thu te sum fai pek ani za tur te nuam ti takin a soi lok thlapa Birmingham gold medal ngat sual chuak tu tan ro airport chu soi lo CM te ne na do kan an kil ho pui me po in sarkar minister hian sarkar anga pek tura cheng khat po soi tur anei le lo thung pasarina sum har san na men lo kan to lai kan treasury po thu thluanga anom zet nu a sarkar na thok lo kan pe thei tong tong ti kan hriat tlan lain ACDP sem tur chu asum fain awm to thu apuang le mia bok ACDP implementing board vice chairman me upoin kumin chungin ati ngam tok lai te deputy CM in July thla chungin ti a apuan sol rak rak nu a sum fai a om to kan sem thuai don aron ti vele thor mai te hi khoya nge sum fai chu ada reng reng ang le healthcare bill batam lu tok injiak lut du tlan hiam roi roi te contract work bill tang he de za tom mek lai hian thu oi dom le rin tlak puan tura sin mole ACDP sum mang dik tura min ti tu de hian kan man dik tura hian an da tlem big don khopa atam tham an mang dik du big der si lo a sei ma a he ti chawa hian du to kang central atangin tlem a zong alo kal le hlapa kan thopor le nga le me ma a khongai thla le amal som dong zong hian kan kho sa du lo zui zel bairabi lama chuan pukap thanga le pusang te tho turin kong siam na nuai za som bruk man loi contract na CM hian tun kar khan a pe fel to a September thla a na tran tur ni in an soi bok dik tak mo kan politics khel chan hi contract ani ta ber ni hi ministry inform don lai khan pulal ruat ki ma lar rinomate opposition lai po atling ve ngar ngar MNF timing thatu poimo tak tak the kha cabinet minister an ni nge mi puin kan ring fura ma se voi khat in rol ve na puro bat ro moya din mun hi ani na taka chuan aduat tu zara tu man ane po anek phatalawani hi kalau soi fiam thu ang dewin minister in chief ti hian a hril fia ber tipna heti tak maya hun reilo te chunga MNF fachuam anir got the hian blackmail rim anam kan ti mai ani kha ati palhlawa kursa dur an omani chuan ngai dan siam ati olsot bokang MNF hi party angin a chevek kan tilawa tuna achalai vel tu te hi chuan an champion puile hi rin a har sa te deuh e kan ti ani puthang te a puke rin te a pu ar ke ale pu sirin sanga te hi an ma the ngama tuna CM le puro bat ro moya te tu mit me ma veng hlek lova anen kop dan ve hi chuan mi pui a hip te chiam to lo ni hi